Marin Držić je najpostavovaniji hrvatski avtor vo makedonskite teatarski sceni, so 6 naslovi izvedeni 27 pati. Spored istražuvanjata, Marin Držić go posjetil Skopje vo 1547. godina i prestojuval vo Kuršumlijan. Vo genealogija na dubrovničkite građani, naučno spisanije, se zboruva tokmu za njegovi od brat Ivan. Se veli deka brat mu živel dolgo vreme i počinal vo Skopje. Vojden dokument od 20. juli 1550. godina, sostaven vo Skopje od dubrovničkite trgovci, je potpišan i Ivan M. Držić. Toj dokument gi reguliral odnosite među trgovcite, interesite na Dubrovčanite i katolicite što živele vo Skopje. Dubrovničkata kolonija vo Skopje vo 16. vek bila mnogo moćna. To je vremena sultanot Sulejman Veličestveniot, vremena reformi na novi gradbi, niski danoci na koji sultanot insistirao. Karavanski otpad počnuval od Dubrovnik, minuval ni Skopje i denes Sulijan se narekuva Dubrovničkijan, a vo prilep se ušte postojat srednovekovni zidini, poznati kako Dubrovnički zid.